Ассалому алайкум дӯстони азиз, ассалому алайкум ба кулли обуначони шабакаи Дубай ТЖ ва ба кулли он нафароне ки ин лаҳза маро тамошо доред. Чо кардем бародаро, созен хубен, тинҷен, саломатитон хубак? Раҳмати калон бародаро ки дар муддати кӯтоҳ бо дастгирии шумо дӯстони азиз омада ба 3000 нафар обуначӣ расидем. Ташаккури зиёд. Худо хоҳад иншааллоҳ кӯшиш мекунам ки беҳтарин барномаҳо, беҳтарин видеороликҳоро барои шумо азизон пешниҳод кунам. Ва боз як бори дигар ҳазор раҳмат ба ҳамон бародарое ки комментариҳои хуб навиштанд, суханҳои хуб навиштанд, ҳатто барои ман идея пешниҳод карданд. Раҳмати калон бародарҷонҳо. Зинда бошен, саломат бошен, ҳамеша сарбаланд бошен. Ва бародароям пайдо шиданд ки мара ҳақорат карданд, дашном карданд, Дубая пас заданд. Гӯш кунем бародаро, он бародарое ки дар комментария дашном наистен, ҳақорат кардем. Ман ягонтат хафа нестам ва аи суханои баъди шумо ман дилшикаста намешам. Ва ман ин нуқтаи зарар расонда наметавонед. Манам иншааллоҳ ин блогерия нав сар кардам. Ростӣ ман он қадар боварӣ надоштам ки дар ин муддати 1.5 ҳафта 3000 подписчик ҷамъ шавад ва видеои ман 20000 просмотр бигирад. Бовар кунед, ин ганда мада мотиватсия дод. Иншааллоҳ бозам кӯшиш мекунам ки беҳтарин видеоҳо, беҳтарин барномаҳоро барои шумо азизон пешниҳод кунам. Ва бисёри бародарон мегӯянд ки адабӣ гап за. Братано, ман сағираи кӯчагиём, кӯча да калон шидагиём. Ҳамин кӯчагию адабию инам хеле аралаш гап мезанам, фикр мекунам ки мефаҳмӣ. Карочи, чӣ гуфтанем бародаро? Бисёри бародаро Дубайам пас заданд ки дар Дубай оли камай, дар Дубай ганият мекунанд, азобат метаҳанд. Ва бисёри бародаро қариб 5-6 нафар дар WhatsApp силка як видеоро да ман роӣ карданд ки дур омадам тамошош кардам. Канали Таҷик блог буд ки 7 минуси Дубай гап задагиай. Ростӣ ҳамо акаи Таҷик блог админи ҳамон канал намедонам Дубай омадагӣ ҳаст ё ки нест. Ман Дубай наомада будам ки ана ҳамон видеое ки вай гирифтааст ҳамин 7 минуси Дубай гап задагиай, ана ҳамон видеоро ман ба забони русӣ тамошо карда будам. Дар Россия ана он видеоро ман тамошо карда будам. Ина омадам ба Дубай расидам ки бародаро силкаша роӣ карданд. Ана он видеоро акай Широз ба тоҷикӣ перевод кардааст, бо якчанд дурӯғи дигара пуш кардааст дар видео. Не бародарҷоно, шумо умуман дилшикаста нашед. ҳамин Дубай омаданӣ бошед ку худо қувватон медаҳад. кӯшиш кунед, меҳнат кунед, дуо кунед, худо шуморо ҳам насиб гардона бародарҷоно. Ина нигоҳ кунед, саат 12 шава, 12:30 шавай бародарҷоно, қариб 1 шавай. нигоҳ кунед Дубая. Ина ман як тоҷик худам то қаём ягон кас нест қатима. Дар Россия будам, бовар кун метарсидам беранда буром бигардам, бо темболе ки саати 12:30 1 шав. Чӣ гуфтанем бародаро? Шумо дилшикаста нашед аю суханое ки дар комментариҳои ман менависанд. Вай видеое ки тамошо мекунед Дубая пас задагиан, чӣ ба забони русӣ бошад, чӣ ба американский, ба чизе ки боша набоша. Бародарҷоно, шумо дилшикаста нашед. ҳамин омаданӣ бошед, кӯшиш кунед, меҳнат кунед, бихезен, биёед. бовар кунед ку 1 соле ки дар Дубай кор мекунед, дар Россия 10 сол кор мекунед. суме ки дар 1 сол дар Дубай пайдоша кунед, дар Россия ку 10 сол дар пайдоша кунед. сум инҷа баракат дора бародаро, баракат. Россияро олика гирифтай нагирифтай ки ментон меоянд меқапандад, о патентай граница мегзарӣ. инҷа на граница гузаштане бародаро, на патент кардана, ягон чи нестай. чихеле ки ман нашуд худам гап зада будам, ҳамин на самом деле дар ҳамин 10 сол мешавад ягон кас мара ягон чи гуфтагӣ нестай, ягон кас документ ман присидагӣ нестай. ин ҳамин ӯз дар ҳамин центри Дубай даем, дар ҳамин назди Бурҷ Халифа даем документ ман
овардам овардагишо инам, лекин ҳеҷ камара ягон кас ягон чӣ намепурсад. Ягон ментам, ягон хеле лисам дар раф рӯ намебинӣ, кам мебинӣ. Хулос дӯстон, кӯшиш кунед ави суханҳо дилшикаста нашавед. Кадоме чизе мегӯяд дурӯғ мегӯяд, нашудами Дубай чизе мегӯяд дурӯғ мегӯяд. Як комментария як бародарро хондам ки бачаи холаш ҳами Дубай омадааст, бачаи намедонам кадом хеш табореш ҳами Дубай омадааст ки дар як моҳ $200 ойлик мегирифтааст. Ҳамуна дар комментария навис. Ман хеле ойлик роли дар Дубай дидагӣ нестам. Кадом ойлик $200 боша, кадом кор ойликш $200 боша, ман ҳайронам. Ин ҳама коргари обичниём. Конкретно агар кор кунам, то $600 ойлик мегирам. Ками $400, $500, $550, $450. ҳар моҳ ин қадари кор мекунам. ҷои хоб, хурду хӯрок ҳамаш шуди компания. Так что бародарҷонам, меҳнат кунед, бихезем, биёед. Россия намешавад бародарҷонам. Россия рӯз ба рӯз қиин шуда истааст. бовар кунед, ами ҳар як инсоное менависанд дар WhatsApp ма ки бовар ки 50 сола, 55 сола насиҳат мекунад. Мега бачаҷон биқаба муҷара бес наҷмаҷуд. Фикри Россия омадана накун ки бовар ки пушаймон мешӣ. Медонам ман Россия рафтам, азоби Россияро кашидагиам. дуо мекунем, шукри Аллоҳ мекунем ки Россия халос шудем, омадем ба як давлати ободтар. бисёри бародарон мегӯянд виза туғри карда метавонӣ ё ҷои кормон пайдо карда метавонӣ. айни ҳол наметавонам бародарҷонам, бахшиши зиёд айни ҳол ҳозир ман наметавонам. агар мара дастгирӣ кунед, видеои мара поделитса кунед, ҳадиақал дами YouTube камтарак шинохта шен, камтарак подписчикои зиёд шавад, 15-20 ҳазор. ва аз YouTube мо ҳам ягон сум фоида бибинем. иншааллоҳ бародарҷонам, мекунем, дар ҳамин фикр ҳастем. ҳамин идеяра ман пешаи блогер шиданам карда будам ки мақсад вақте ҳамин блогер кишидам, камтарак дар YouTube подписчикои зиёд кишидан, чикор кунам? ба ҳамин бародарое ки мехоҳанд ба Дубай биёянд, визаи 3 моҳа, 6 моҳа ҳамиҷама мекушоншон, аз ҳамиҷама туғришон мекунам. мехезанд меоянд квартира, ҳамашона туғри мекунам. агар мара дастгирӣ кунем бародарҷонам, ман шуморо дастгирӣ мекунам. иншааллоҳ визатонам туғри мекунем, квартираву хурду хӯрок бозам битонем бародарҷонам. кӯшиш мекунем ҳамроҳтон бо дар Дубай мегардем, ҷои кортонам пайдо мекунем. агар дастгирӣ кунед мара бародарҷонам, ба хотири ҳамин лайк монем, обуна шен, фикротонам бозам дар комментария нависен. ин ҳамин хел бародарҷонам. аз самом деле он мардака як чизам медонанд ки ҳамин хел мегӯянд. Россия мегӯянд рӯз ба рӯз қиин шудааст, патент қимат шудааст. бовар ки дар Россия патент дорӣ надорӣ, ҳамин биқапад серанӯ ягон сумта мекунанд. дар инҷа алҳамдулиллоҳ на сумкания ҳамин қонуна шикастӣ мерай, ё штраф меспорӣ, ё ки ҳамин давлат ҳамин иморот сирд мекунад, дига омада наметавонӣ. ва бозам бародарҷонам, ман нашод қонунҳои ҳамин иморот боз видео мекунам, хубтар маълумот ҷамъ мекунам ки ба кадом шахсиятҳо ҳамин иморот виза метиҳад, ба кадом шахсиятҳоро наметиҳад. интизор бошед, рӯзои наздик дар канал мегӯяд. боз ино ба ҳар хел шахсе виза наметиҳанд. мақсад доғи судӣ дошта бошӣ, Дубай омадан наметавонӣ умуман. ба хотири ҳамин бародарҷонам, кӯшиш кунед худо аз ягон бародари тоҷика ба ҳамин судбозӣ нарасона. ина бародарҷонам, чикор мекунем? хай саат 1 шабай тамошо мекунем камтар. рости бисёри бародаро хоҳиш кардан ки ҳамин чизе ку гап зан, ки ҳамин чиз кидат мекунанд дар Дубай, мақсад дар вақти кор ганият мекунанд, ягон кор мекунанд. не бародарҷонам, 2 сол мешава ман кор кардаам, на ягон кас задаги май, на ойлик ма
اولی که حتی زدشکش دیگه نیست برادر جان. همین آخر ماه میشه و اولی که میگیرم. آخر ماه میشه اولی که میگیرم. یک دیرم تا نمیگیرم. یک ساعت کار که برادر کو، یک ساعت کار کم، یک ساعت کار تا حساب میکنن چند قدر میشه همین بروران میتونن. یک ساعت کار میکنی هم را حساب میکنن میبروران میتونن. بازم میگم این سخنایی که در کامنتاری می نویسن برادر جانو هیچ دلشکسته نشین. همش دروغ را میگن، همش بسیارش به خاطر چی میگن؟ به خاطر که دبی اومده نمیتونه. از همین سبب دیگه هر چی دروغ نوشتن میگیرن. اونا برادرای هستن که همین دبی اومدگیان، در دبی زندگی کردگیان. باز نمیدونم با خاطر چی بو رفتن در اسیان کامنتاری دا می نویسن که دبی تعریف میکنن. کامنتاری ما دا می نویسن اگر بخونید من همه کامنتاری را میخونم برادرها. همش میخونم. اونا هم برادرایی که پیش وقت در همین دبی زندگی میکردن کامنتاری دا دبی تعریف دارن. انا با یک کل دبی ندیدن میگه دبی دا مسکو خود منسوزه. خواهی مسکو خود سوز که باشم یا بشی برادر. اینه نگاه کن. من دبی تعریف نمیکنم برادر جانو. دبی هم با خیلی هواش گنده گرمه که این اوزی با هواش گرم شده است. ماه شریف رمضان اومده است نه. در این ماه شریف رمضان با دچ با گرم میشه که نفس میکشم میگوی علاوه نفس کشیده باشم. همونقدر گرمه. انا قدرش بزیبای خلاص دیگه یگون جوی بزیبی نداره. خیلی نه دکور گانیت نکنن، نه اولی که زدش کم شود، نه قطعی یگون که از جنگ جنجول میکنید، نه قطعی خزاین جنگ جنجول، قطعی یگون که از جنگ نمیکنید، حتی رازبور هم نمیکنید. چه مراسیه دا 6 کنیم برادرها خزیم بیوین. خیلی گفتم دستگیری کنیم، ما هم دستگیری تو میکنیم انشاءالله. ویزتون هم میکشیم، کوارتیر هم میگیریم، بازم قشتون میگردیم انشاءالله. جای کارتون هم پیدا میکنیم. و همون برادرایی که میگن زبون هم میدونیم، برادر جانو زبون هم میدونیم چی میکنیم که در اسیا بخزیم بیاین دبی ویزا یک ماه بگیریم بخزیم بیاین انشاءالله کار پیدا میکنیم. من حیران میشم میگن زبان عربی را میدونم، زبان انگلیسی را میدونم، چیکار میکنی در اسیا نباشه؟ بخیر بیا باور که هر یک کاری میوبی های برج خلیفه را همون چند برو سیونکه کردگیم. این طرفش میره، این طرف حلقه خیلی فسانه، این طرف میریم یک خاموشا میکنیم برای صورتگیریه. برادر جانو ما از پگه انشاءالله یک برنامه را آغاز میکنم که با همین تاجیکایی که در همین دبی هستند چخیل اومدن، چخیل ویزا گرفتن، چند سمده گرفتن، چگونه زندگی میکنن در دبی، با همونو برنامه میگذارونم. خواهشتان میکنم برادر جانا که بازم یگان سوال دیگر داشته باشین در کامنتاری بنویسین تا من با همون برادرها را پیشنهاد کنم همین سوال شما را. ساعت 1 شب نگاه کنین خیلی طرف این همی آدم همی را برده شد پول قطعه گشته برده استایش. کراچی ماشین پیش نتای پوشونه
бародаро видеоро дароза мекунем. Дар комментария жалд бадна истесан ки видео дарози бадай ҳаминора 10 то 15 минута бикун. Гап нест бародарҷоно, минимум то 20 минута. این ویدیو با خاطر همون برادرای بود که همون کامنتاریایی که دبی پس زدگی هستن همونا را اسکرین شات کردن مداروی کردن و همون ویدیوهایی که مینوسای دبی گپ زدگی هستن همونا را در واتساپ روی کردن خواهش کردن که در برای همین چیز ویدیو کن گپ زدن که همین چیز حقیقت داره یا اینکه نه. گفتم برادر جان یگان سخنشون حقیقت نداره و کامنتاریایی که در پایان ویدیو ما میخونین اومن دلشکسته نشین. خدا همه تاجیکا با این دبی بیان، همه تاجیکا این دبی در بیان کار کنن پالنی زندگیتون که دیگه میشود، رنگ دیگر میگیرد. خیلی باشین، سلامت، زنده باشین، خانه آباد باشین. کدومه که دشنام کردن یا حقارت کردن یا ما در فرق ندارد. باشین براتو تا ویدیو آینده.